Kahurangi June Mariu, mana wahine, mana tākaro, mana reo. Nā Kahurangi June Mariu I kawe te mana wahine Māori ki te netiporo. Ko ia hoki te Māori tuatahi hei kāpene I te tima Silver Ferns I te aohau o te netiporo. I ki mai a Jonine, tōna kaha ki te whakataetai o na pukenga katoa, tōna kōpana mo te tākaro I ahu mai tōna tūnga hei kāpene. I tipu mai a June I whare kāhika. Mai te tīma ārohe o ākarana I uru ia ki te tīma mamaku. He tino tau a 1,240 mō te netiporo. Koinei hoki te tīma tuatahi o te motu. Ko June te kai hautu. I haere I te nuku o te whenua purei ai. A I ara ake ai te momo netiporo o inei rā. I maumahara a Jonine, ka rereke te nama o ngā kai tākaro me te āhua o te tākaro, ā, nā māma I kawe au a rerekētanga mai I te kai tākaro ki te kai tohutohu, tairawa ki te whakarite I te netiporo Māori ki te motu. I ki mai a Alice, I a kona ai e ia te mahi faking, a nāna anō I a ko te zoning. Nā June anō I āwhina, te whakatūranga o te tauwhāinga netiporo Māori o Aotearoa. Ā, ka roa kē tōna hiahia kia whakataetai te Māori ki te ao. He hiana mātou mai rāno kia uru atu he tima ki roto I ngā whakataetai o te ao. Poina te mea nui. Hāngai pū ngā mahi huhua, whai painga a June mo te mātauranga Māori me ana iwi o te atatū. Ana mahi kai roti te kura nei, nāna I whakatū te tahi marae I konei, he maha ana mahi. Mariu and Swafele, ko ia te kai arahi o te rā rōpu. Ka ki a Jonine, ko I rā hoki tōna hiahia, ko te ako, ko te tautoko. Kahurangi June Mariu, tū Māori ki te ao.